ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон пешниҳод менамоем. Каса ҳазор лоиҳаи нодир ва занҷираи устувор бо дурнамои рушд. Лоиҳаи бузург ва камназири минтақавии Каса ҳазор кишварҳои минтақа аз ҷумла Тоҷикистон, Қирғизистон, Афғонистон ва Покистонро ба имконоти фарохи энергетикӣ мерасонад. Ташаббускори асосӣ ва нахустини бунёди хати барқии баландшиддати Каса ҳазор президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. шарҳи Фахриддини Муҳаммад Юсуф. пул ё худ занҷираи мустаҳками ҳамкориҳо. Каса ҳазор лоиҳаи нодир ва дорои дурнамои самаровар имконоти дастрасиро ба иқтисоди қавӣ таҳким хоҳад бахшид. дар марҳилаи кунунӣ дар олам ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешоҳангӣ ва иқдомҳои наҷиб аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун кишвари ташаббускор дар ҳалли масоили глобалӣ ва таъсиргузор дар танзими равандҳои минтақа шинохта шудааст. дар ин замина беҳсозии вазъи соҳаҳои иқтисоди миллӣ бо истифодаи самараноки захираву иқтидориҳои молиявӣ, истеҳсолӣ ва табиии кишвар чун тақозои замон аз рӯи сиёсати самаранок хоста татбиқи барнома ва нақшаҳои ҳадафноки рушд амалӣ мешаванд. инак ташаббуси навбатии дорои дурнамои нек ва имконоти фарохи иқтисодию тиҷоратӣ ва иҷтимоӣ. тарҳи ғайриоддӣ Каса ҳазор чун занҷираи устувори энергетикӣ зери паймони хос Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубиро бо ҳадафҳои рушд мепайвандад. Каса ҳазор маънои Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ дорад. ин як пул, як долоне ҳаст ки минтақаи Осиёи Марказӣ бо минтақаи Осиёи Ҷанубӣ ки пайваст мешаванду ва муносибатҳои тиҷоратӣ, муносибатҳои ҳамсоягӣ ва дӯстӣ тавассути ин хати интиқоли барқ ки пурра ифода меёбанд. агар аз лиҳози муҳимият гӯем, лоиҳаи беназир аст, лоиҳаи нодир аст. чунин лоиҳа дар минтақаи на Осиёи Марказӣ ва на Осиёи Ҷанубӣ то ин муддат татбиқ нашуда буд. яъне ки агар ки назар ба ҳамин сохтори лоиҳа агар имрӯз назар андозем, на танҳо бунёди инфраструктури барқӣ ва гирифтани даромад аз ҷониби ширкатҳои энергетикӣ ин як қисмати лоиҳа аст. қисмати дигари лоиҳа ин аҳамияти иҷтимоиву иқтисодӣ барои маҳаллаҳое ки дар ҳамин долони гузариши хати интиқоли барқ зиндагӣ мекунанд. инфраструктураи муосир, хизматрасонии фарохи иҷтимоӣ ва рушди фарогир бо такя ба лоиҳаи беҳамтох. хоста системаи устувори минтақавии интиқолдиҳандаи барқ ба истеъмолкунандагон ҳам имконоти устувори тиҷоратӣ ва ҳам рушди маҳаллу зиндагии шоистаро дар ҳар манзил дастёб мегардонад. дар ин замина нишондиҳандаҳои раванди татбиқи лоиҳаи минтақавии интиқолдиҳандаи нерӯи барқ Каса ҳазор бо фаъолсозии инфраструктури зарурӣ ба қайд гирифта мешавад. энергия бо эътимод. бунёди пули энергетикӣ аз асоснокунии техникии иқтисодии лоиҳа соли 2009 шурӯъ гардида соли 2011 аз нуқтаи назари тиҷоратӣ низ тасдиқ шуда буд. қадами устувор. марҳилаи аввал хати баландшиддати 500 киловаттаи интиқоли нерӯи барқ аз даткаи Қирғизистон ба хуҷанди Тоҷикистон сифатнок амалӣ гардид ва ҳам сохтмони хати баландшиддат аз Тоҷикистон ба Афғонистон ва аз он кишвар ба Покистон бо дарозии 750 километр инфраструктури лоиҳавӣ аст. Каса ҳазор аз ҷумлаи лоиҳаҳои бузурги минтақавии энергетикӣ мебошад ки бо ташаббуси Тоҷикистон ҳамоҳангиро ба вуҷуд оварда дар раванди татбиқи саривақтии он ҳамдастии амиқ дар баробари таъмини рушди иҷтимоиву иқтисодии кишварҳои минтақа бо халқаи мустаҳками энергетикӣ пайваст гардид ки ҳамкориро дар дигар арсаҳои ҳаётан муҳим тақвият мебахшад. тарҳи Каса ҳазор унсури калидии бозори энергетикии минтақа ва пайвандсози тавлидкунандагону истеъмолкунандагони нерӯи барқ арзёбӣ мешавад. ин лоиҳа воситаи муосири амаликунонии меъёрҳои нави тиҷоратӣ ва фановариҳои муосир дар иқтисодиёти давлатҳо маънидод мегардад ки дар раванди татбиқи он шарикони рушд нақши муҳим доранд. ёдрас мешавем ки ҷараёни амалисозии лоиҳа марҳилаҳои хосро шурӯъ аз асоснокунӣ то ба зарфиятҳои иҷрошаванда дар бар гирифта 4 давлатро ба ҳам мепайвандад. дар ин замина барои сохтмони зиёда аз 1342 километр хати интиқоли барқи доимӣ ва тағйирёбандаи баландшиддат, бунёди зеристгоҳҳои тавлиддиҳандаи ҷараёни барқ яъне конвертерҳо ва истифодаи таҷҳизоти навтарин чораҳои муассир андешида шуданд. Каса ҳазор боз як қадами муҳиму устувор дар таҳкими системаҳои барқи Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ мебошад. лоиҳа тавассути мусоидат ба даромадҳои содиротии нерӯи барқ барои кишварҳои Осиёи Марказӣ ва коҳиш додани норасоии нерӯи барқ дар кишварҳои Осиёи Ҷанубӣ дурнамои рушди ҳарду минтақаро беҳтар мекунад. ин тарх унсури калидӣ барои ноил шудан ба рушди устувори иқтисодӣ дар минтақа хоҳад буд.
با نظرداشتی سرمحصول و از ویتامین‌های با ارگانیسم انسان فایده‌ناک بای بودن لبلبو، عالمان ساحه وسیع نمودن مساحت پرورش آن را در همه منطقه‌های مملکت توصیه می‌دهند. با توصیه عالمان از این نمود بیخ میوه هم در کشتی اساسی و هم در کشتی تکراری حاصل فراوان گرفتن امکان پذیر است. شرح موضوع در گزارش گلچهره ستار. اقلیم مساعد دیار برای کشت و استحصال همه گونه زراعت موافق است و خواجگیداران می توانند با رعایت درست اگرتکنیک پرورش از ثمر مهنت حاصل فراوان به دست آورند. با مصلحت عالمان ساحه و عملی نمودن تجربه علم در استحصالات، استفاده عاقلانه و ثمرناک هر قطعه زمین و فراوانی محصولات در بازارهای داخلی تامین می‌گردد. امسال برای تجربه عالمان انستیتوت زراعتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان کشت لبلبوی سرخ و لبلبوی سفید را به راه ماندند که نتیجه مهنت ثمر آورد. از پرورش این زراعت سرمحصول خواجگیداران می توانند حاصلناکی خیلی بلند گیرند، زیرا از 1 هکتارش تا 1000 سنتینر حاصل باصفت گرفتن ممکن است و عالمان ساحه در کشت تکراری پرورشش را توصیه می دهند، زیرا مهلت پخته رسیدنش از 100 تا 120 روز را تشکیل می دهد. حاصل این زراعت برای بلند برداشتن محصولناکی چاروا خیلی مفید است. به قول کارشناسان، وسیع نمودن میدان کشت لبلبو که حاصلناکی بلند دارد در آینده و زیاد نمودن حجم استحصال و کارکرد نهاییش در داخل جمهوری با اقدام صاحبکاران وطنی برای استحصال شکر باصفت و دیگر محصولات قنادی زمینه فراخ به میان می آید. در اینجا 2 نمود لبلبو که شده است، لبلبوی برای خوراک چاروا و لبلبوی سرخ. در جهان باشد اساساً لبلبو یکی از زراعت‌های اساسی به شمار رفته، قریب که تا 9 میلیون هکتار کشت کرده می شود. در تاجیکستان 35-38% زمین‌های عبوری شونده برای استحصال خوراک چاروا موافق است. بنابر آن خواجگیداران می توانند از این زراعت برای هم کشت اساسی هم کشت تکراری کشتی همین لبلبو را به راه مانند. در زمین‌های نزدیکویی که حرارت هوا معتدل است، خواجگیداران سالهای اخیر از پرورش لبلبوی سرخ و سفید حاصل خوب می‌گیرند. دوره پخته‌رسی لبلبوی سرخ باشد 90 روز را در بر می‌گیرد که برای کشت تکراری خیلی به منفعت است. در برابر زودرسی و حاصلناکی بلند، این محصولات همچنین اهمیت غذایی و طبابتی زیاد دارد. در همه نمود خاک‌ها این حاصل بلند می‌گیرد در حالت رعایت کردن اگرتکنیک پرورش آن بغیر از خاک‌های شور و بطلاق‌زار. در همه خاک‌ها مناسب است. بعدی اساساً در کشت تکراری بعد زراعت همین غله‌دانگی گندم این موافق می باشد کشت گذراندن. تجربه بسیار ساله عالمان انستیتوت زراعتکاری و خواجگیداران اصیل نشان می‌دهد که جاری نمودن زراعت‌های فاصلوی در کشتگردان و استفاده آنها در کشت تکراری و تیره‌ماهی امکان می‌دهد که ثمرناکی هر قطعه زمین افزون و فراوانی این نوع مواد غذایی تأمین گردد. با مقصد باز هم افزون نمودن مساحت کشت و استحصال کارتوشکا در ناحیه لخش با دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. این است که اهل زحمت خواجگی‌های دهقانی سال جاری میدان کشتی این نمود زراعت را نسبت به سال گذشته زیاد کردند. ایدگل محمود از ناحیه لخش گزارش می‌دهد. ناحیه لخش از کلانترین ناحیه‌های کارتوشکا پرور جمهوری به شمار رفته. سالها باز خواجگی‌ها در جاده افزایش میدان کشت و استحصال نان دوم به پیشروی‌های عظیم نائل گردیده ایستادند. از جمله سال جاری در پرتو دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، دهقانان از زمین‌های موجوده عاقلانه و ثمرناک استفاده نموده در مساحت 3317 هکتار کارتوشکا کشت نمودند. سال جاری با استفاده از ذخیره‌های موجوده معرکه کشت در قیاس به سال گذشته بر وقت‌تر آغاز گردید.
در زمین‌های موجوده با توسعه آلیمانی ساحه کشاورزان نوع‌های تخمی‌های خوصیفت کارتوشکا کش نمودند که با شرایط و اقلیم محل مطابق بوده حاصلناکی هم زیاد است. این است که درست به راه ماندن قاعده‌های اگرotechniکی و دیگر عامل‌ها باعث استحصال کارتوشکای خوصیفت خواهد شد که از این حساب میتوان تامین بازارهای کشورمان با محصولات استحصال محلی باز هم بهتر و خوبتر گردد. در حدود 9 جماعت شهرک و دهات ناحیه 1800 خواجگی به کارتوشکا کاری مشغول بوده. دهقانان از زمین‌های در اختیارشان بوده همه ساله حاصل فراوان کارتوشکا استحصال میکنند. ما روی زمین زندگی میکنیم، همین کشت کار میکنیم، مهنت میکنیم، همین کارچکا میگیریم، بازارهای من جمهوری را با کارچکای خودمون تامین میکنیم، زمستان تا بهار همین کارچکای لخش میبرن تامین میکنن. بسیار نغز است و تنها موفقیت کارچکا کوری است. اینک در شرایط استحصال بازارگانی و با نظر داشت افزایش اهالی طلبات به کارتوشکا همه ساله افزوده ایستاده است. از زیرا خواجگی‌های کارتوشکاکاری ناحیه‌های لخش را ضرور است که حاصلناکی و استحصال محصولات را باز هم زیاد نمایند تا طلبات بازارهای جمهوری خانه گردانیده شود. با گفت متخصصان برای رشد ساحه کارتوشکاکاری در ناحیه لخش مساحت زمین‌های بیکار خوابیده خیلی هم زیادند تا از این حساب میدان کشت و استحصال نان دوم افزاید. این است که سال جاری در پرتو برنامه‌های ساحوی جهت پیشرفت ساحه کارتوشکاکاری تعمیر و برقرارسازی انشاءات آبیاری شونده آغاز گردید که آن میتواند در آینده و پیشرفت ساحه تکان جدی بخشد. دیگر عامل پیشرفت ساحه دادن قرضهای امتیازناک بانکی به خواجگی‌های کارتوشکاکار میباشد که حل این مشکلات میتواند به افزایش میدان کشت و استحصال کارتوشکا و فراهم آوردن جایهای نوی کاری مساعدت نماید. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه لخش. ноҳияи кӯҳистони мазчо бо шароити иқлимӣ обу хок дастгирии фанӣ ва техникӣ инчунин истифодаи тухмии хушсифат ба яке аз минтақаҳои пешсафи картошкапарварӣ дар тоҷикистон табдил ёфтааст. ҳосилнокии баланд, сифати хуби картошка ва имконият барои содирот сокинонро барои рушд бахшидани ин самт ҳавасманд гардонидааст. асомиддин ғиёззода дар ин хусус гузориш медиҳад. имсол дар ноҳияи кӯҳистони мачо кишту парвариши картошка дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ хуб ба роҳ монда шудааст. бо истифода аз тухмиҳои хушсифат, обёрии саривақтӣ ва иқлими мувофиқ, анҷом додани корҳои саривақтӣ агротехникӣ, деҳқонон тавонистанд ки ба пешрафти соҳаи картошкапарварӣ ноил гарданд. омӯзишҳо нишон доданд ки шароити иқлими ноҳия ки мутаносибан ҳарорати миёна 18-23 дараҷа гармиро ташкил медиҳад, хокҳои серосил, обҳои софу сард ва фаровонии тармаҳои кӯҳӣ ва надоштани ҳашароти зараррасон дар минтақа имконият фароҳам овардааст ки дар ин ҷо ҳосили баланди картошка ба даст оварда шавад. яке аз омили баландбардоштани ҳосилнокии картошка ин ворид намудани тухмиҳои босифат бошад. имрӯз мо шоҳиди парваришу нашъонамои картошка дар ноҳияи кӯҳистон масчо гардида истодаем. тибқи иттилоъ дар хоҷагиҳои деҳқонии ҳосилнокӣ 350-400 сентинер дар ҳар гектар аст ва чунин фаровонҳосилӣ ба он боис мегардад ки ҳамасола деҳқонони минтақа дар ҳар як мавсим бозорҳои душанбеву хуҷанд ва дигар минтақаҳои кишварро бо картошкаи хушсифат таъмин кунанд. дар ноҳия зиёда аз 2600 гектар замин барои картошка ҷудо шудааст. тибқи маълумоти идораи кишоварзии ноҳия, ҳосилнокии картошка дар баъзея хоҷагиҳо аз 350 то 400 сентинер бештар дар як гектар мерасад, ки нишонаи муваффақияти меҳнати дастаҷамона ва истифодаи технологияи муосири кишти парвариши ин ғизои зарурӣ ба шумор меравад. бо талошҳои беҳиси деҳқонон ва дастгириҳои сохторҳои давлатӣ, кишти картошка дар кӯҳистони мазчо ба як бахши устувори иқтисодии ноҳия табдил ёфтааст. имсол низ бешубҳа соли бобарор барои картошкапарварони ин минтақа хоҳад буд. асомиддин ғиёсзода аз ноҳияи кӯҳистони мазчо барои барномаи ахбор.
картошка ҳамчун маҳсулоти воридот ивазкунанда дар болоравии иқтисодиёти мамлакат ва ҷиҳати таъмини амнияти ғизоии сокинон нақши муҳим дорад. бо назардошти ин кишоварзони шаҳри Истарафшан имсол дар масоҳати 4000 гектар кишти картошка гузаронидаанд ки ҳоло нашъунамо ва ҳосилбандии он хуб арзёбӣ мегардад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Фирдавс Умаров. Истарафшан ҳамчун шаҳри саноати аграрӣ шинохта шуда дар баробари рушди соҳаи саноату сохтмон инчунин дар соҳаи кишоварзӣ низ дастовардҳои назаррасро молик аст. тибқи иттилои масъулини раёсати кишоварзӣ шаҳри Истарафшан имсол дар 30,000 гектар заминҳои корам кишти зироатҳои гуногун аз қабили полезиву картошка ва сабзавоту ғалладонагиҳо кишт гардида деҳқонони меҳнатдӯсти ин диёри зебоманзар дар таъмини амнияти ғизоии мамлакат ва рушди соҳаи кишоварзӣ саҳми босазо гузошта истоданд. ҷамоати деҳоти Чорбоғи шаҳри Истарафшан аз ҷумлаи минтақаи картошкапарвар ба шумор рафта деҳқонони асили ин мавзеъ бо меҳнати ҳалол ба кишту парвариши зироатҳои гуногун машғул ҳастанд. дурнамои кишти картошка дар ҷамоати деҳоти мазкур 1024 гектарро ташкил дода деҳқонон онро ба зиёд яъне ба 1081 гектар расонидаанд. саҳмдорони хоҷагии деҳқонии ҷаҳонгир бо истифода аз тамоми имконот ва машварати олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ имсол бо обёрӣ намудани мазраъҳои бекорхобидаву лалмӣ дар майдони 7 гектар кишти картошкаи барвақтӣ ва дар 2 гектар кишти сабзӣ доир намуданд. боиси тазаккур аст ки бо иқдоми саҳмдорон беш аз 20 гектар замини лалмӣ пас аз кофта мавриди истифода қарор додани чоҳи амудӣ бо оби полезӣ таъмин гардида дар рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини сабади истеъмолии сокинони ҷумҳурӣ нақши босазо гузошт. деҳқонон иброз медоранд ки соли ҷорӣ обу ҳавои мусоид имконият дод то дар заминҳои обёришуда бештар кишти картошка роҳандозӣ намоянд. ҳамин аст ки феълан майдонҳои картошказор ба як манзараи сарсабз табдил ёфта нишона аз серҳосилии маҳсулот дорад. васеъ гардидани майдонҳои кишти картошка ва афзоиши ҳосилнокии мазраъҳо бештар дар ҳамаи кооперативҳои истеҳсолию тиҷоратӣ ва хоҷагиҳои деҳқонии инфиродию оилавӣ ба мушоҳида мерасад. феълан картошкапарварони ҷамоати деҳоти Чорбоғ ҷиҳати боз ҳам баланд гардонидани боздеҳи заминҳои киштшуда ба озуқадиҳӣ ва обёрии картошказор шуғл варзида истоданд. истифодаи пурмаҳсули қитъаҳои замин дар ҷамоати деҳоти Пошкенти шаҳри Истарафшан низ ба назар расида дар ин минтақа 320 хоҷагиҳои деҳқонии инфиродии оилавӣ амал менамояд. соли равон бо заҳмати деҳқонон дар майдонҳои корам тухмиҳои навъҳои дупӯстаи сурх, Пикассо, Аладдин, овчӣ, ғончӣ ва нуринисо кишт гардид ки алҳол сабзиши хуб доранд. кишоварзон мақсад доранд ки ҳосилро дар муҳлатҳои муайян гардида ҷамъоварӣ карда дар ғанисозии бозори истеъмолии шаҳру вилоятҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба танзим даровардани нархи ин маҳсулоти барои аҳолии зарурӣ саҳми бориз гузоранд. маврид ба таъкид аст ки коргарони кооперативҳо ва саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти Пошкенти шаҳри Истарафшан аз аввалинҳо шуда дар мазраъҳои аз кишти асосӣ ҳосилшуда ба кишти такрорӣ шурӯъ намуданд. деҳқонон дар кишти такрорӣ аз тухмиҳои сабзию шалғам, ҷуворимаккаи силосию нахуд ва дигар зироатҳои муҳлати сабзишашон кӯтоҳ истифода карда истоданд. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Умарҷон Юсуфов, шаҳри Истарафшан, Ахбор. талаботи рӯзафзуни аҳолӣ ба равғани худӣ тақозо дорад ки имкониятҳои дохилӣ бештар истифода карда шавад. бо ин мақсад олимон барои истеҳсоли равғани худӣ кишту парвариш ва интихоби навъҳои хуби зироати равғанидиҳандаро тавсия медиҳанд. зеро дар таркиби дони зироати равғанидиҳанда беш аз 60% равғанҳо ва сафедаҳо мавҷуд аст. гузориши Мансури Ҷалол дар ин хусус. шифо ин навъи маъсар ки натиҷаи заҳмати олимони тоҷик аст, парвариш дар заминҳои лалмии минтақаҳои азборишот таъмин ва нимтаъмини ҷумҳурӣ минтақабоб шудааст. бино ба таҳқиқи олимони соҳа, маъсар нисбат ба дигар зироатҳои равғандиҳанда зироати пурқиммати равғандеҳ ба ҳисоб рафта, дар таркиби он 28-30% равғани нимхушк ва наздики 12% сафеда мавҷуд аст. зимни як чорабинии саҳроӣ намунаи кори олимони институти зироаткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон муаррифӣ ва барои кишти минбаъда ба кишоварзон тавсия гардид. мақсади
برگزاری امروز سمینار علمی عملی در موضوع تکنولوژی معاصر پرورش زراعت‌های یعنی روغندی‌دهنده محصول و ذخیر بررسی نتیجه‌های تحقیقات امروزه عالمان انستیتوت زراعتکاری یعنی که انکشاف شاید تخم پروری تکنولوژی پرورش حرکت کنیم که در زمینه لازمی کشتی زراعت و محصول و ذخیر رو بسیار کش کنیم چون که این زراعت اساسی ایسوبی خاصی زمینه‌های لازمی است. کشتی محصول برای تیرامو خیلی خوبتر است برای خوجگیداران فرمران و دهقانان پیشنهاد کرده می شود که کشتی تیرامویی خوبتر می شود نسبت کشتی بهاری حاصلناکی‌اش هم بلندتر است. این زراعت برای خوراک چاروا هم چون زراعت سرغذا می باشد چون که در ترکیب دانش از 28 تا 32% روغن موجود است. تأکید گردید که در شرایط تغییریابی اقلیم از جمله گرمشوی حرارت هوا در جمهوری پرورش و استحصال زراعت معصر و صغیر در زمین‌های للمی نقش مهم دارد و برای استحصال محصولات غذایی در مملکت مساعدت می‌نماید. زیاد نمودن کشت زراعت‌های روغنی‌دهنده در زمین‌های للمی و در کشتی تکراری بعد از جمع‌آوری حاصل زراعت‌های عله‌دانگی و زراعت‌هایی که حاصل زمین خالی شدگی است از سوی زراعت‌های روغن‌دهنده تا 60-70% با روغن خودی جمهوری تاجیکستان را تامین نماییم. یعنی توصیه داده می‌شود که در کشتی زمین‌های للمی تا 30% زراعت‌های روغن‌دهنده کش کرده شود. برای ثمرناک استفاده بردن زمین و آب به دست آوردن حاصل فراوان و استحصال روغن رستنی از جهت اکولوژی تازه باید دستاوردهای علمی در عمل بیشتر تطبیق کرده شود. همکاری علم و استحصالات می تواند در همبستگی بر رشد واقعی ساحه زمینه مساعد گذارد. مرحله رشد و پیشرفت ناحیه یاون زمان صاحب استقلالی کشور ارزیابی می‌گردد. در این زمینه تمام اینفراستراکچور مهیا بوده ساکنان به زندگی شایسته و فردای درخشان گام‌های استوار می‌نهند. قمرالدین حسین زاده گزارش می‌دهد. در سالهای صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان تحت راهبری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مستحکم نمودن پایه‌های دولتداری و حفظ ارزش‌ها و مقدسات ملی زمینه استوار امیدبخش نهاد. جمهوری تاجیکستان دوام این سالها در تمام ساحه‌های حیات خواجگی خلق به دستاوردهای نظررس مشرف گردید. بنیاد جامعه پیشرفته و دولت از لحاظ سیاسی و اقتصادی استوار مرام هر کشور بوده. آن در صورت پایداری صلح و ثبات، وحدت ملی، امنیت جامعه، تحریزی و عملی نمودن کارهای بزرگ سازندگی و آبادکاری امکان پذیر می‌گردد. امروز ساکنان ناحیه یاون چون دیگر ساکنان مملکت در فضای تنجو و آرامی عمر به سر میبرند که این همه از سیاست خردمندانه و دوراندیشانه پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان برمیآید. زندگی آسوده و آرام هر یک عائله عملی گردیدن نیت و آرزوهای هر یک شهروند، آبادی وطن و پیشرفت دولت تنها در صورت پایدار بودن صلح و ثبات کامل امکان دارد. امروز من ساکن یک گوشه تاجیکستان بهشت‌آسا هستم و همه روزه درک می نمایم، احساس می نمایم که ناحیه یاون نیز در برابر دیگر ناحیه‌های تاجیکستان عزیز رو به رشد است. کارها در سمت آبادی و بنیادکاری با مرام ادامه دارد. امروز ساکنان ناحیه یاون افتخار از آن دارند که در برابر دیگر وطن دوستان تاجیکستان عزیز به باوری پیشوای معظم ملت نائل گشتند و توانسته ایستادند که در رشد تاجیکستان عزیز سهمگذار باشند. صلح و آرامی ارزشمندترین نعمت حیات ماست و حفظ کردن و پایدار نگاه داشتن آن وظیفه و قرض مقدس هر یک شهروند تاجیکستان میباشد. ساکنان زحمت پسند و وطن دوست ناحیه یاون با اظهار هوسمندی و محبت تام به این دستاورد بزرگ دولتداری پی کار و پیکار شایسته بوده صلح و آرامی و وحدت ملی را برای مردم مملکت ارزش حیاتاً مهم می‌حسابند و محض همین نعمت وطنداری را برای رشد تاجیکستان به خصوص آبادی وطن، پیشرفت دولت، عملی نمودن هدف‌های استراتژی ملی و آسایش هر یک خاندان معنیداد می‌کنند. حفظ استقلالیت دولتی رمز وطندوستی و وطنداری هر یک شهروند است و هر فرد جامعه با نظرداشت پیشرفت دولت و تأمین روزگار شایسته خویش برای تحکیم استقلال و آزادی و حفظ ارزش‌های ملی و دولتداری تلاش می‌نماید و این هم از سرجمی و رشد باثبات مملکت از سیاست بابرو و سازنده سرور دولت محترم امامعلی رحمان سرچشمه می‌گیرد. قمرالدین حسین زاده، بهادر حسن، اخبار.
ба муносибати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Муъминобод ба таъмиру навсозӣ ва бунёди роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта таваҷҷӯҳи бештар равона гардидааст. дар татбиқи чунин иқдомҳои созанда сокинону соҳибкорони ватанӣ ҳиссаи сазовор доранд. гузориши Олим Носирзода. дар доираи амалисозии иқдомҳои созанда ба муносибати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Муъминобод бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ташаббусу саҳмгузории сокинону соҳибкорон, мунфаршсозии роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта бо маром ҷараён дорад. тибқи маълумот ҳоло дар ноҳия масофаи умумии роҳҳои автомобилгард 169 километр буда, аз ин 26 километр роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта ва 143 километраш роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта мебошад. дар доираи истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёду навсозии 84 километр роҳҳои маҳаллӣ нақшагузорӣ шуда, давра ба давра сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. дар марказ ва ҷамоатҳои деҳоти ноҳия бо саҳму ташаббуси сокинону соҳибкорон иқдомҳои ободониву созандагӣ марҳила ба марҳила вусъат ёфта истодааст. давоми соли 2024 масофаи 3,5 километр роҳи автомобилгарди маҳаллӣ дар деҳаи навбаҳори ҷамоати деҳоти боғгаи ноҳия мунфарш гардида мавриди истифода қарор дода шудааст. айни замон мунфаршсозии идомаи ин роҳи автомобилгарди маҳаллӣ дар ҳудуди деҳаи Сангдара ба масофаи наздики 2 километр оғоз ёфта, сокинон бо ҳашари дастҷамъона дар ободонии деҳа саҳмгузорӣ карда истодаанд. ҳамзамон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти тутиёни ноҳия низ саҳми сокинону соҳибкорон ҷиҳати бунёди роҳҳои маҳаллӣ ва дигар иқдомҳои созанда назаррасу шоиста арзёбӣ мегардад. дар ноҳияи Муъминобод дар ҷамоати деҳоти тутиён корҳои ободониву созандагӣ рафта истодааст. аз он ҷумла дар деҳаи Кулдамон соҳибкорон иқдом гирифтаанд ки 2 километр роҳи мошингарди байни деҳаро асфалтпӯш намоянд. инчунин бо соҳибкори маҳаллии деҳаи Кулдамон сохтмони бинои дуошёна, мағозаи хусусӣ ва сехи дузандагӣ ба нақша гирифта шудааст. аҳолии ҷамоат ва соҳибкорони ҷамоат иқдом гирифтаанд ки ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониро ривоҷ равнақи тоза дода баҳри ободии ин ватан, ин диёр Тоҷикистони азиз саҳми худро гузоранд. дар баробари ташаббускориҳои сокинону соҳибкорон, муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия дар раванди корҳои сохтмонии роҳсозӣ ҳамчун масъули асосӣ маҳсуб меёбад. бо ҷалби техникаву механизмҳои зарурии муассиса ҷиҳати ҳарчи зудтару бо сифати баланд сохта ба истифода қарор додани роҳҳои автомобилгард, корҳои сохтмонӣ вусъат ёфта истодаанд. бунёду аз навсозии роҳҳои автомобилгарди маҳаллӣ мушкилоти чандинсолаи сокинонро бартараф сохта, баҳри беҳтарсозии сатҳи некуаҳволии мардум ва таъмини зиндагии шоистаи аҳолӣ мусоидат менамояд. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Муъминобод, Ахбор. душанбе чаноқ масирест ки ҳамарӯза аз он васеъ истифода мегардад, яъне ин роҳ аҳамияти байналмилалӣ дошта, дар ҳолати хуби корӣ қарор доштани он зери назорати доимӣ қарор дорад. ба ин хотир ҳоло дар минтақаи Истарафшан бо истифода аз техникави механизми зарурӣ корҳои марбут ба мунфарш намудани роҳ идома дорад. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. таъмири ҷорӣ ва куллии роҳи мошингарди Душанбе чаноқ ки аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад, ҳамасола бо фаро расидани фасли тобистон шурӯъ мешавад. ин тадбири муҳим соли равон дар намояндагии филиали ширкат дар минтақаи Сохт ки нигаҳдории бештар аз 190 километри роҳи мазкурро ба ӯҳда дорад, аввали моҳи июн оғоз гардид ва дар марҳилаи якум коргарону мутахассисони соҳибтаҷриба бо истифодаи техникаю механизми зарурӣ пурра асфалтпӯш намудани қитъаҳои алоҳидаи масири Душанбе чаноқро дар ҳудуди шаҳри Истарафшан ба нақша гирифтанд ва имрӯзҳо корҳои марбут ба таъмиру навсозӣ мутобиқ ба меъёру талаботи пешбинишуда бо сатҳу сифати баланд идома дорад. то имрӯз дар ин минтақаи роҳ кормандони намояндагии филиали ширкат 3,7 километрро пурра мунфарш намуданд ва баҳри иҷрои саривақтии корҳо масъулияи сохтмонӣ аз қабили битум ва асфалти босифат истифода мешавад ва дар назар аст ки дар ин ҳудуд наздики 15 километр куллан таъмиру навсозӣ гардад.
با اجرای کارهای مربوط به تعمیر و نفت‌سازی راه ماشینگرد دوشنبه چناق در منطقه استرافشان، اسفالت پوش نمودن قطعه‌های الهیده مسیر دوشنبه چناق در حدود ناحیه شهرستان آغاز می‌گردد و تا آخر سال از جانب فیلیال شرکت سهامی اینوویتیو رود سالوشنز التد در جمهوری تاجیکستان در این سه منطقه ولایت سوخت در مجموع 16.1 کیلومتر کلان تعمیر و نفت‌سازی کرده می‌شود و برای عملی شدن این تدبیر مهم نزدیک 20,000 تن اسفالت گرم استفاده خواهد شد. در منطقه استراوشان از کیلومتر 232 تا 246 کیلومتر 14 کیلومتر منفرش کرده می شود. در قطعه شهرستان باشد از کیلومتر 172 تا 173 یک کیلومتر دو قبطه اسفالت خوابانده می شود. ما در اول جای فرسوده شدگی را بریده با افتافریزه و بعدا با افتگرید دو کنار رو تازه کرده با کمپرسور با خاک و چنگ اون رو تازه نموده بعدا بیتوم پاشیده می شود. برای آب ندارمدن چت رو با بیتوم کار کرده می شود. بعدا اسفالت خوابانده می شود. بعدا اسفالت خواباندن با اسفالت و کلاشک از کاتوکی 12 تونگی استفاده می شود که تمپراتورش باید 120 گرادوس باشد. برای زیچش وقوعت کردن از کاتوکی 26 تونگی استفاده کرده می شود. همزمان سالی روان در منطقه سوخت تعمیر جاری قطعه‌های الهیده راه به نقشه گرفته شده است. مورد ذکر است که در منطقه سوخت فعالیت منظم یک کارخانه استحصال اسفالت و دو کارگاه کارکرد سنگ و شغل مربوط به فیلیال شرکت و استفاده تکنیک و مکانیزم ضروری امکان می‌دهد که تعمیر و نفت‌سازی راه در وقت معین شده با سطح و صفت بلند اجرا کرده شود. طبق معلومات سالی روان شرکت سهامی اینوویتیو رود سالوشنز التد در جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که برای تعمیر و نفت‌سازی راه دوشنبه چناق در سه منطقه ورزاب، زرافشان و سوخت در مجموع زیاده 30,000 تن اسفالت استفاده نماید. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ولایت سوخت، اخبار. ташаккули механизмҳои натиҷабахш ва дигар принсипҳои соҳаи андозбандӣ ки ҷиҳати муҳайёсозии низоми мукаммал бо назардошти самаранокии фаъолият муқаррар гардидааст натиҷаҳои назаррасро соҳиб мегардад. имрӯз дар шаҳри душанбе оид ба натиҷаҳои татбиқи созишнома байни вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати молияи федератсияи россия бо мақсади рушд ва такмили низоми муқарраркунонии андоз конфронс баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. принсипҳои самаранок, низоми мукаммал ва таъмини нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, танзими низоми андозбандӣ дар мамлакат шурӯъ аз талаботҳои муҳим аз ҷумла муносибатҳои намунавии niҳоди соҳавӣ бо андозпурандагон то ба одоби фаъолият бо нозукиҳои касбӣ. дар конфронс зикр гардид ки дар раванди татбиқи низоми соҳавӣ ки дар заминаи натиҷаҳои татбиқи созишнома байни вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати молияи федератсияи русия бо мақсади рушд ва такмили низоми маъмурикунонии андоз роҳандозӣ шудааст, навъоварӣ ва дигаргуниҳои саривақтӣ бо дар назардошти афзалиятҳо амалӣ мешаванд. ин аст ки имрӯз дар асоси ҳамкориҳо, роҳу усулҳо ва тартиби самаранок дар муносибатҳои мутақобила аз ҷумла дар ҳамкории ниҳоди андозгиранда бо андозпуранда ба вуҷуд омадааст. инак эътимод ва шаффофият бо мақсади иҷрои дастур роҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати беҳтар намудани муносибатҳои андозӣ бо андозпурандагон, самаранокии фаъолияти мақомоти андоз, маъмурикунонии андоз, ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои истеъмолкунандагон ҳангоми хариди мол, иҷрои кору хизматрасониҳо ва баландбардоштани маърифати ҳуқуқии субъектҳои хоҷагидорӣ дар мамлакат низоми сода карда шуда аз ҷумла замимаи андози ман мураттаб шудааст ки дар иҷрои ӯҳдадориҳо эътимоду шаффофиятро таъмин менамояд. имрӯз бо такя ба имконот ва ҳамкориҳо бо ниҳодҳои ҳамсони кишварҳои шарик нақшаҳои мушаххас баҳри самаранокии низоми андозбандӣ амалӣ шуда бо натиҷаҳо баҳогузорӣ мегарданд. дар ин замина ҳоло дар кишвар низоми муосир ҷорӣ шуда тариқи он функсияҳои хос баҳри таъмини шаффофияту самаранокии соҳа татбиқ мегардад. таҷрибаи наву самарабахш дар фаъолият пеш аз ҳама барои шаффофияти кори субъектҳои соҳибкорӣ хосан мутамарказ намудани амалиётҳоро дар дилхоҳ минтақаҳои ҷумҳурӣ барои таҳлилу назорат муҳайё менамояд. ин раванд бо мақсади ҳадафҳои рушд барои пайваста беҳтар намудани сифати хизматрасониҳо ба шаҳрвандон ва андозпурандагон амалӣ гардида ҳифзи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагону дигар иштирокчиёни амалиётҳоро таҳким мебахшад. фахриддин муҳаммадюсуф баҳодуристам, ахбор.
در شهر نورک جهت ثمراناک و عاقلانه استفاده نمودن قوه برق و شرح تغییر و الوه ها به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان میان ساکنان کارهای فهماندهی تقویت داده می شود. گزارش در این خصوص. طبق نقشه‌چورابینی‌های پروکوراتورای شهر نورک وابسته به اجرای دستور سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و ترغیب و تشویق قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر الوه‌ها به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان و درباره وارد نمودن تغییر الوه‌ها به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در ساحه قانونگذاری وابسته به انرژتیکا با فعالان جماعت‌های شهرک و دهات، تشکیلات و اداره‌های شهر نورک صحبت و ملاقات‌ها به راه مانده شده است. مسئولین ضمن برآمدهای خود اظهار داشتند که یکی از هدف‌های استراتژیکی مملکت این تامین استقلالیت انرژتیکی میباشد، اما تا حال مانع‌ها در این سمت وجود داشته. عاقلانه و ثمراناک استفاده نشدن نیروی برق، خودسرانه نصب نمودن حسابکنک‌های برقی، بی‌شرطنامه با شبکه‌های برقی پیوست نمودن نیروی برق جای دارند. قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر الوه‌ها به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای ویران کردن قانون و قاعده و معیارهای استفاده قوه برق به این قانون ماده 253 الوه می‌گردد که جوابگری جنایتی محروم نمودن از آزادی با مهلت تا 10 سال مقرر گردیده است. بنابراین به خاطر به اعتدال آوردن وضع امروزه، پیشگیری حالت‌های قانونشکنی‌ها در ساحه انرژتیکا، اصلاحات کلی در مورد عاقلانه و ثمراناک استفاده بردن نیروی برق، رعایت قطعی قانون‌های عملکننده، سندهای معیاری حقوقی در این سمت، قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر الوه‌ها و کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان و درباره وارد نمودن تغییر الوه‌ها به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان قبول کرده شدند. وارد نمودن تغییر الوه‌ها به کدکس جنایتی و حقوق ویرانکنی مأموری که جوابگری شهروندان را برای قانونشکنی‌ها در ساحه انرژتیکا معین می‌نماید، یک قدم مهم در سمت مبارزه با دزدی برق، اسرافکاری و استفاده غیرقانونی ذخیره‌های انرژتیکی میباشد. این تدبیرها برای تامین انتظام حقوقی، حفظ منفعت‌های دولت و شهروندان، اینچنین برای جلب سرمایه‌گذاری به ساحه انرژتیکا روانه شدند. در شهر نورک از جانب مسئولین پروکوراتورا و دیگر نهادهای دخلدار ترغیب و تشویق قانونگذاری و اجرای دستور سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در این سمت وظیفه‌های مهم و مسئولیتناک دانسته شده، پیوسته با ساکنان کارهای فهماندهی برگزار گشته ایستاده است. нашамандӣ ва қочоқи он ҳамчун зуҳуроти номатлуби аср ҷаҳониёнро ба ташвиш оварда, мубориза алайҳи он дар мадди аввали фаъолияти давлатҳо ва созмонҳои бонуфуз қарор дорад. дар ҷумҳурии тоҷикистон баҳри пешгирӣ аз гардиши ғайриқонунӣ маводи нашоавар бахусус дар сарҳади давлатӣ назорат пурзур мегардад. ҳифзи марзу буми ватан, истиқлоли давлатӣ ва ваҳдату якпорчагӣ ҳадафи аслии ҳукумат ва мардуми кишварамон ба ҳисоб меравад. бо шарофати заҳматҳои шабонарӯзии кормандони мақомоти низомию ҳифзи ҳуқуқ, суботу амният дар ҷумҳурӣ таъмин буда, ҳаёти осоишта ва ободкорию созандагӣ ҷараён дорад. мо ҳамон вақт метавонем дар муқобили таҳдиду хатарҳои муосир даст боло шавем ки агар сокинони минтақаҳои назди сарҳадӣ ҳушёру зирак, равшанзамир ва огоҳ дар хатти марз амал намоянд ва қалбашон саршор аз меҳру муҳаббат ба ватану миллат бошад ва ба таҳаввулоти минтақа бо назардошти риояи манфиатҳои миллӣ бархурд дошта бошанд. Кумитаи давлати Тоҷикистон дар баробари ҷинояткориҳои муташаккил, терроризму, экстремизм ва нигаҳдории ғайриқонунии силоҳу муҳимоти ҷангӣ, муборизаи беамонро бар зидди қочоқ ва муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир низ ба роҳ мондааст. Зеро муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир боиси афзоиши бемории нашамандӣ ва таҳдид ба генофонди миллӣ мегардад. аз рӯи маълумоти оперативии гурӯҳи қочоқбари трансмиллии воситаҳои нашадори афғон иборат аз 4 нафар бо роҳбарии Азархон валади Сайдумар тахминан 50 сола, зодаи қарияи Каҷии вулусволии хоҳони вилояти Бадахшони Афғонистон, хатти сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар деҳаи кишти ҷамоати деҳоти Нуриддин Маҳмудови ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ғайриқонунӣ убур намуда, кӯшиши интиқоли маводи мухаддирро ба Тоҷикистон дошт. дар натиҷаи роҳандозии чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони гурӯҳи фаврии раисати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар якҷоягӣ бо хизматчони ҳарбии дидбонгоҳи сарҳадии Пирманҷои қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон масири ҳаракати гурӯҳи ҷинояткор муайян ва қочоқи маводи мухаддир пешгирӣ карда шуд. зимни амалиёти бозошткунӣ, қочоқбарони афғон ба амри кормандони амниятӣ оид ба таслим шудан итоат накарда,
аз силоҳи оташфишон тир кушоданд. дар натиҷаи оташи ҷавобӣ роҳбари гурӯҳи қочоқбарон Азархон Валади Сайдумар ва аъзои гурӯҳ Азизи Роз Муҳаммад тахминан 30 сола зодагони қарияи Каҷии вулусволии Хоҳони вилояти Бадахшони Афғонистон безарар карда шуданд. аъзои боқимондаи гурӯҳ ба муқобилияти мусаллаҳона тоб наварда ба самти Афғонистон фирор намуданд. дар ҷои ҳодиса 2 адад автомати Калашников бо тирдон ва 17 дона тир, 1 адад таҷҳизоти шаббин, 1 адад қайиқи резинӣ, 3 борхалта бо 59 бастаи дорои маводи нашовари нави афюн ва 1 бастаи дорои маводи мухаддири нави метамфетамин дарёфт ва мусодира карда шуд. тибқи хулосаи шуъбаи экспертизаи судии раисати агентии назорати маводи нашадори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, маводи дарёфтшуда 57 килограмму 515 грамм воситаи нашадори нави афюн ва 960 грамм нави метамфетамин буда, вазни умумияшон 58 килограмму 475 граммро ташкил медиҳад. вобаста ба ҳолати мазкур аз тарафи шуъбаи тафтишоти гурӯҳи фаврии раисати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон бо дастасии моддаҳои 195 қисми 2, 200 қисми 4 банди Д, 289 қисми 3 ва 335 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ ҷиҳати муайян ва дастгир намудани ҳаммаслакони ин гурӯҳи ҷиноятӣ идома доранд. бояд ҳар як шаҳрванди кишварамон, махсусан онҳое ки дар манотиқи назди марзӣ сукунат доранд, бо зоҳир намудани ҳушёрию зиракӣ ва эҳсоси ватандӯстӣ ба кормандони мақомоти марзбонӣ ва ҳифзи ҳуқуқ дар пешгирӣ ва ошкор сохтани ҷинояткорӣ аз ҷумла сарҳадшиканӣ кӯмак расонанд. фаромӯш набояд кард ки ҳифзи ватан вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар шаҳри Хорог озмуни маҳсулот ва хизматрасонии беҳтарини соли 2025 дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон баргузор гардид. озмун дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардида, дар он беш аз 10 корхонаи саноатии шаҳри Хорог маҳсулоти худро ба намоиш гузошта, ҳунарҳои мардумӣ низ аз минтақаҳои дигар муаррифӣ гардид. Моҳираи Тоҳир дар ин хусус гузориш медиҳад. бо мақсади омода намудани маҳсулоти корхонаҳои истеҳсолӣ ва нуқтаҳои хизматрасонӣ ба талаботи стандарти байналмилалӣ, таҳкими рақобатпазирии бозори меҳнат, тақвияти истеҳсолот дар шаҳри Хорог озмуни маҳсулот ва хизматрасонии беҳтарини соли 2025 дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон баргузор гардид. ин озмун бо дастури пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯй кор оварда шуда, дар он беш аз 10 корхонаи саноатии шаҳри Хорог маҳсулоти худро ба намоиш гузошта, ҳунарҳои мардумӣ аз минтақаҳои дигар ба мараз гузошта шуданд. мақсади асосии гузарондани озмун омода намудани маҳсулоти истеҳсолшудаи ҳудуди вилоят ба хотири иваз намудани маҳсулот барои аз воридот ивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда ташкил карда шудааст. бо мақсади муаррифӣ намудани маҳсулоти ҳудуди вилоят дар байни соҳибкорон аз ҷониби кормандони стандартизатсияи вилоят корҳои фаҳмондагӣ гузаронда шуда, нияти онро дорем ки маҳсулоти истеҳсолшудаи ҳудуди вилоят, яъне ки на танҳо дар ҳудуди вилоят ва ҳудуди ҷумҳурӣ ва берун аз ҳудуди ҷумҳуравӣ ба содирот равона карда шуда ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ, яъне ки муаррифӣ карда шавад. озмуни маҳсулот ва хизматрасонии беҳтарин дар ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри дастгирии tashabbusҳои минтақавӣ ва муттаҳидкунии мақомотҳои давлатӣ, ташкилотҳои тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ ки фаъолияти онҳо баҳри баландбардоштани сифати маҳсулоти ватанӣ ва хизматрасонӣ равона гардидааст, кӯмак барои таъмин намудани бозорҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо молҳои баландсифат ва рақобатпазирии ватанӣ, ташкил намудани замина ва ҳамкории васеъ барои ҷорӣ кардани усулҳои замонавии роҳбарӣ ва таъмини сифат дар асоси стандартҳои миллию байналхалқӣ барои ба даст овардани муваффақиятҳо дар соҳаи сифат, таъмини риояи талаботи бехатарии маҳсулот, ҳифзи саломатӣ ва муҳити зист, дастгирии истеҳсолкунандагони ватание ки маҳсулоти рақобатпазир ва хизматрасонии муносиб пешкаш менамоянд гузаронда мешавад. ин озмун дар 2 сол як маротиба доир гардида, беҳтарин иштирокдорон метавонанд дар озмуни ҷумҳуриявӣ иштирок намуда маҳсулоти худро муаррифӣ намоянд. ҳайати комиссия аз намоиши маҳсулоти саноатӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дида намуда барои беҳтарин иштирокдорон ифтихорномаҳо тақдим намуданд. бо мақсади фарогирии бештари аҳолӣ ба хизматрасонии молиявӣ, баландбардоштани маърифати молиявии сокинон ва тақвият бахшидани ҳисоббаркунии ғайринақдӣ дар шаҳри Турсунзода фестивали саводнокии молиявӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо.
низоми бонкии ҷумҳурии тоҷикистон қисми асосии ҷудонашавандаи бахши молиявӣ буда барои амалӣ намудани сиёсати пулию қарзӣ ва иқтисодии кишвар нақши муҳим мебозад. аз ҷониби бонки миллии тоҷикистон бо мақсади фарогирии бештари аҳолӣ ба хизматрасониҳои молиявӣ, баланд бардоштани маърифати молиявӣ сокинон ва тақвият бахшидани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ дар шаҳри турсунзода фестивали саводнокии молиявӣ баргузор гардид. дар доираи ин чорабинӣ намояндагони бонку ташкилотҳои молию қарзӣ ва суғуртавии ҷумҳурӣ ба сокинон хизматрасониҳои худро пешкаш намуда бозиву мусобиқаҳо гузаронида ба ғолибон тӯҳфаҳо тақдим карданд. ҳамзамон дар толори кохи дӯстии шаҳр форуми саводнокии молиявӣ гузаронида аз ҷониби мутахассисон дар мавзӯъҳои рушди бонкдории исломӣ, пешгирии амалҳои қаллобони молиявӣ, нақши ташкилотҳои молиявӣ дар баланд бардоштани саводнокии молиявӣ ва дигар мавзӯъҳои мубрам маърузаҳо ироа гардида бо иштирокчиён саволу ҷавоб сурат гирифт. яке аз вазифаҳои асосии низоми бонкӣ ин пешбурди миёнаравии молиявӣ тавассути ҷалби захираҳои пулии озод аз аҳоливу дигар шахсони ҳуқуқӣ ва равона намудани онҳо ба воситаи қарздиҳӣ ба субъектҳои иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. гуфта шуд ки дар шаҳри турсунзода 16 филиалҳои бонкҳо ва ташкилотҳои амонатию қарздиҳӣ хурд фаъолият намуда истоданд ки ҷиҳати дастгирии аҳолӣ ва соҳибкорони хурду миёнаи шаҳр дар се моҳаи якуми соли 2025 ба маблағи 189,1 миллион сомонӣ қарзҳои хурд ҷудо карда шуд ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 66,2 миллион сомонӣ зиёд мебошад. чунин чорабиниҳо аз ҷониби бонки миллии тоҷикистон баҳри татбиқ намудани дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба афзун намудани сатҳи маърифати молиявии аҳолӣ, инчунин баҳри иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи стратегияи фарогирии молиявии миллии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 дар дигар минтақаҳои кишвар минбаъд низ роҳандозӣ карда мешавад. бо назардошти рӯз аз рӯз афзун гардидани талаботи аҳолӣ ба хизматрасониҳои бонкӣ, баргузории чунин чорабиниҳо ҷиҳати баланд бардоштани маърифати молиявии сокинон бисёр ҳам муҳим ва муносиб буда барои пешрафти иқтисодиёти мамлакат, рушди соҳаҳои афзалиятнок ва дастрасии ҳарчи бештари аҳолӣ ба хизматрасониҳои бонкӣ саҳми арзандаи худро хоҳад гузошт. дар донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ маросими супоридани дипломҳои аъло ба донишҷӯёни соли таҳсилии 2024-2025 баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ имрӯзҳо яке аз муассисаҳои олии бонуфуз ва пешқадами кишвар ба шумор меравад ки садҳо мутахассиси варзидаи соҳаро ба майдони амал мебарорад. қобили тазаккур аст ки соли равон ин боргоҳи бузурги илму маърифатро 1712 нафар донишҷӯёни зинаи бакалавр ва 94 нафар магистрантон хатм намуданд ки аз онҳо 73 нафарашон сазовори дипломи аъло гардиданд. аз шумораи умумии гирандагони дипломи аъло 16 нафарашон духтарон мебошад. ҳамзамон аз 48 нафар хатмкунандагоне ки тибқи квотаи президентӣ таҳсил карданд, 5 нафарашон сазовори дипломи аъло гаштаанд. ин бори дигар гувоҳӣ аз сипосгузории насли ҷавон ба дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумат ва бахусус пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. пеш аз ҳама мехоҳам аз номи худ ва тамоми донишҷӯ духтарон ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгирии пайваста ва ғамхориҳои беандозаашон нисбат ба таҳсили духтарон изҳори миннатдорӣ намоям. маҳз ҳамин шароиту имкониятҳо буд ман имконият пайдо кардам ки дар барномаи омӯзишӣ оид ба барномаҳои робототехника, истифодаи дронҳо, идоракунии дастгоҳҳои бесарнишини парвозкунанда дар маркази омӯзишии робототехникаи шаҳри Истанбул ва маркази омӯзишии дронҳои бесарнишини шаҳри Анқараи Туркия иштирок намуда соҳиби шаҳодатномаи ронандагии дронҳои бесарнишин гардидам. маҳз ҳамин дастовардҳо боис гардид ки ман ба унвони донишҷӯи сол 2025 сазовор дониста шавам. дар қисмати тантанавӣ аз ҷониби раёсати донишгоҳ донишҷӯёне ки донишгоҳро бо баҳои аъло хатм намуданд дипломи аъло супорида шуд. ин мавсим баҳри хушу пурмаҳсул гузаштани таътили тобистона дар даври аввали лагери истироҳатии кӯдаконаи ҳамсафар 140 нафар хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Багдад ба истироҳату фароғат ҷалб гардиданд. гузориши ҳамкорони мо.
تعطیل تابستانه را بیشتری خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر وحدت در لاگر کودکانه همسفر که در موضع خوشباد و هوای منطقه رامید جایگیر است سال جاری طبق نقشه معین گردیده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر وحدت و ریاست معارف شهر خاطرمان می‌گذرانند. برای خوش و خاطرمان گذرانیدن استراحت تابستانه مکتبیان ماه قبل تعمیر و تجدید بینایی و دیگر انشاءات انفراساختار مؤسسه استراحتی خوانندگان آغاز گردیده با صفت بلند نوسازی کرده شد. همکنون با راه اندازی تدبیرهای آبادانی عین زمان نمای مؤسسه استراحتی مکتبی همسفر شهر وحدت خیلی زیبا و دیدنی گردیده است. نصب شیار و آویزه ها عوضنمایی و مجهزگردانی صحن انشاءات استراحتی با روشندهنده های معاصر به زیباگی همسفر زیباگی دیگر ضم نموده است و مربیان می توانند شامگاه هم مشغولیت های گوناگون و چاره‌بینی های جالب را با استراحت کنندگان دایر نمایند. میدان فوتبال و والیبال، حوض شناوری مکانی دوست داشته ترین برای استراحت کنندگان به حساب می رود. در برابر این همچنین در مؤسسه استراحتگاه مکتبی همسفر شهر وحدت استراحت کنندگان با بازی شاهمات و تنیس وقت استراحت خود را خیلی خوش می گذرانند. استراحتگاه همسفر شهر وحدت در مرحله اول تعطیل تابستانه سال جاری 140 نفر خوانندگان را به این مکان زیبای و دیدنی آورد. در جاده فراگیری خوانندگان به استراحت تابستانه با همدستی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر وحدت در نزد 100 مؤسسه تعلیمی ریاست معارف شهر وحدت استراحتگاه‌های نزد مؤسسوی فعالیت دارند. در مجموع در استراحتگاه‌های نزد مکتبی عین زمان زیاده از 2000 نفر خوانندگان تعطیل تابستانه خود را خاطرمان دایر می‌نمایند. محمد علی عبدالکریم، خیرالله خالمومینزاده، وحدت اخبار. رسامی از هنرهای قدیمی مردمی تاجیک محسوب یافته سال از سال در پی تدبیر اندیشی‌های فرهنگ پرورانه حکومت مملکت میان دوستداران این رشته هنر محبوبیت بیشتر پیدا نموده است. در این زمینه بهره آموزش نازکی‌های این هنر ملی در همه شهر و ناحیه‌های مملکت شرایط و امکانات ضروری فراهم آورده شده است که جوانان به از خود نمودن آن جلب می‌گردند. شرح بیشتر در گزارش همکارانمان سماندر شایخ و موسی نور محمد. منظره‌های زیبای تاجیکستان و طبیعت افسونکاری دیار مهرانان نعیم‌آور را به آموزش هنری رسامی وادار نموده است و او پیوسته تلاش می‌نماید تا نازکی‌های این رشته هنر را به خوبی از خود نموده در ایجاد اثرهای جالب و انعکاس موضوعهای وطن حصه‌گذار باشد. این نورس صاحب استعداد اشتراکچی محفل رسامان مرکز ایجادی کودکان و نورسان ناحیه 5 بوده کوشش دارد هنر رسامی را از خود نماید. منظره‌های تصویر نموده او به آن باعث گردیده است که در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من شرکت ورزیده و سزاوار جای نمایان گردد. در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من به دور ولایتی را خط یافتم و در آزمون فروغ صبح دانای کتاب است تا به دور جمهوریوی را خط یافته و در ولایت سوخت سزاوار جای اول گشتم. در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من از نامیناسیون رسمی بهترین اشتراک ورزیدم تا به دور ولایتی. من آرزو دارم که در آینده یک رسامی بهترین باشم و در انعکاس منظره‌های زیبای جمهوری تاجیکستان سهمگذار باشم. مرکز ایجادی کودکان و نورسان در ناحیه 5 در جلب جوانان به کسب هنرهای ملی و مردمی نقش سازگار داشته به تعلیم گیرندگان تمام نازکی‌های هنرها را می‌آموزانند. اسلام و صالحه خواننده صنف 6 لیسه دولتی رقم 1 هستم. من منتداری خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه به پیشوای معظم ملت می‌رسانم که برای ما جوانان چنین شرایط را مهیا نموده است که ما می‌توانیم دلخواه هنرهای ملی را از خود کنیم. من طول 3 ماه است که در مرکز ایجادی کودکان و نورسان اشتراک کرده ایستادم و با یاری معلمم جوری و نرگیزه هنری رسامی را از خود کرده ایستادم.
тавре омӯзгорон иброз доштанд миёни дигар касбу ҳунарҳо ҳунари рассомӣ ба ҷавонон бештар писанд афтодааст ва ҳамарӯза довталабон ба аз худ намудани ин ҳунар машғул мегарданд. ҳоло дар ин марказ шароити беҳтари омӯзиши касбу ҳунар фароҳам буда ҷавонон метавонанд дилхоҳ касбу ҳунарҳоро аз худ намоянд. таълимгирандагони ин даргоҳ ҳамарӯза ба офаридани асарҳои гуногуни ҷолибу диданӣ мепайванданд то маҳсули эҷодашон писанди ҳамагон гардад. Самандар Шоев, Мусои Нурмуҳаммад, Ноҳияи 5, Ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.